Pariaman. Please remain seated. Mana kita? Mana kita? Hai. Iya. Ditutup dingalikeun kantongna aya mah. Saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dia sebagai Sakor Civil Aviation Safety Regulations, we must demonstrate the use of supplemental serahnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala.
appreciate this app. Please install all electronic devices are switched off now. We will Teman supaya yang terhormat, kita baru saja mendarati Bandar Udara Internasional Minangkabau di Padang Pariaman. Silakan tetap duduk dan menekan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila ke tempat bagasi kabin untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang-barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Suprarjan.
Tamu yang terhormat, Anda diminta untuk tetap duduk dan menggunakan sabuk pengaman Anda. Terima kasih. Dewan Sebagai Cuaca Landed at Minangkabau International Airport in Padang, Pariaman. Please remain seated and fasten your seatbelt until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please pay attention opening the luggage bags. Some items may fall out. And before disembarking, please check your personal belongings so there is nothing left behind. We'd like to say goodbye to all passengers. Thank you for flying with Superjet. Tamu yang terhormat, kepada tamu transit, kami persilakan Anda untuk turun ke gedung terminal dengan membawa serta seluruh barang-barang kabin Anda dan melapor di kantor Superjet bagian transaksi untuk proses penerbangan selanjutnya. Terima kasih. Dear Supergas for transit passengers, you are kindly proceed to the terminal building and take with your cabin luggage and report to Superjet call staff and transit counter in the terminal building for further process of your next flight. Thank you.